دم باش گداره نجا وارا پرخودرس پودکسته از عمر فاروق باران و پودکسته خاطرین خاین سرزمانی کی بریندار را دیگینم و ساعته و دقیقه اون لکبن به دنگ خواه بورمه ده سالا 2030 دا به گملکی گور به پانتورکی رشی قماش به ساقویکی بردو به قراواتک سور و به قندرک قهوه‌رنگی من لسروج آنادolu لیسیسیه دست بخاندنا لیسیه کر. گملک، ساقو و قندره با از چند سالان لخاکم و پیکم لمن تراخا فرای بون و پانتور و قراوات جی دی سال لسروی تفدیره درش. بوان جلو سولن فرای و درش کنکیا من هما دمها پیشی یا مکتبه دا اشکره ببو و لقب من جی دوی بوستک دو بوست جمن درشتران دا ببو چوچه. به رشکی و کنکی آخا چقاس چوچه باجه بوم جی پوانا اسپیکت بوم سروج آنادolu لیسیسیه پوانا توری بلند بو و یکی به فرس و غرور بجنا من ده درسان دا بلند کرده بو. چاوین مدیر و معلمان لسر من بون چاوین من جی با از انگلیزی آخا پیش را ببم لسر کتابن کمبریج و اکسفورده. روکی ام ده درسه دا پراتیکان دکنه و جخارا هفوکان لحفتینه من دسته خاراکی رو گوت I have a dog and its name is گریخ. با پراتیکه قاشو کچکی من هبو و ناو جی گریخ بو. وی ناوی گاوا من گوتو بو کن و تیق به حوالین صنفی خسته بو. و لسر روی معلم تیچر تاوی بشرینه که بچوک اندیشه که مزن چکره بو. من اندیشه یا تیچر ترک تاول فرق کری بو و به انگلیزیه که کمله که رهاتی جویرا دابو زانین کو گریخ جسنه کی کچکانه و گراند کجه. گر ساغ، گریخ ساغ، شوان ساغ، میهو بزنو برخک ساغ، مل مالو مکتبه به کردی، ترکی، انگلیزی مه ددان سر سالان و به بای بالغی جلو سول لخواه تنگ دکرن کو روکه دو کچکن به هفدورا در وقت هاتن مکتبه زمان و زمان ما گیان سکناندن. هر دو کچکن جهاتن وانا به وقت بلده بو به تاینین دو باوی خواه هاتمون سروجه برنگ و روی انخواین جهه چی کچک چکرک دجی دا بون مراقما هر کسی. دما ملده و دری مکتبه جمسه عسکری یا با هر دو کچکان ببو سرویس دید مهما فهم کرکو روشکه رتبه بلند دویشی ده هیه. پر نچو ام ناوه کچکان علمین. پر نچو حوالکی من دل دایه که جوان و پر نچو جبر رندبونا ترکیه من جمن یاردم خواست. من مکتوبین گلک حوالین خیازه کری بون و ایشنوان بریخست بون. لیوی حوالی دگو مکتوب ما حال ما. از روبروجی را بیجم. دو جیل با من به و چند شوران سر کلتور، سنات و ادبیات بیجه. دیازی دا من کانه بو حرف و هفوک لدو هفریز بکرانا. لید شوره دا از جزو دا زمان شکستیک بوم کو حتی پرنه مجبور بو دوی من ورنده بو. بسر دا حواله من لهمبر ترکین رتبه بلندج من یاردم خواسته بو کو بی از ترکیه وان ببیسم من زانه بو زمان من دوی زمانی دا چه زمان وان کنتره. به وقتان دوره به شوران نزیک یک جهوال من یک جمن قر جر ارینا آخر من خلاصی خاجده سوی ندی و به جسارتا گندین مدنی امچون با هر دو کچکان کو به کسی را پر ندادان ندستاندن و تم به هفرادگریان. قیزوستان بو دست خدابون سر قلورفری گرم دکرن کو مرحباین کبار لکچکان دان و جوان پرسی که ایزناوان هیه ام چند دقیقیان صحبت بکن. چیشکی شاشبویی به هفرا طبی دان ما کچکان و ما موتورین رابرکرنا حیل و هنرین خواه شغلاندن. ده مندته که کنده امج درسان کتنه و ده آسترولوژی، پسیکولوژی، ماسا تنیس و باسکتبول را در کتن. به معنی ده صحبت دا ام هو بون کو باوه یکی عسکره باوه یکی پولیس. لی منو حوال من ما بحثا کارن باوه خواه نکره بو. دیسا ده صحبت دا وان گوتو بو کو او جغربی ترکی هاتنا شرقیوه لی مشهور نبرو بو سر باکور و باشوره خواه. و روی بنک دزیک تشتک جهندر من قطب بو و جانک آوید بو مجیه من.
من فهم کری بو کو یه لگندو باجارین ما امتیازه که ظلمکار ده سردستین ما بری هر تشتی زمانه وانه. لگند ده سر سال نودی دا گاوا ما جمسای عسکری جدور و دیدید ما قصتین کردی و دشارتن. لباجر جی ده سر سال 10,000 دا ما جمسای عسکری جنیز و دیدت بو ایجار و ما نقصت لکسایتین خاین کردی و شارت بون کو او روشکه هین خرابتر بو. ده سال 2008 دا من فاکولته انشاءات یا اسلامبول تکنیک üniversitesi kazanç kir. لوی زانینگه سالا پیشی سالا خاندنی انگلیزی بو. من امتحان انگلیزی درباس نکری بو لجبر پوانا بلند کتبوم سنفات توریرند. لونیورسیته رویا پیشی لسنفه ام دو دوزنا اویه دا رونشت بون و از لماسه که لسروی اویه بوم. معلم تیچر ج سری لهلادنا اویه خواست کو هر کس یک بیک رابه خاناس کرم بده و باجاره کو جهاتیه بیجه. Ankara, İzmir, Ankara, Ankara, İzmir, Ankara, İstanbul, Ankara, İzmir, Ankara. Lebende bum ko jehela mejiyek derkeve. Le ki radı bu serha ekseri Ankara nave bajaren Türkan gotin. Ev cara peşi bu ko ez dinev komeke ev qas Türk da bum. Lu suruce ko Kurdi şor nekiranaji hema beje herkes Kurd bu. و لدرسخانه راه جی کو عرب و ترک هبون جی کرد نه هندک بون. دور کو دسر ترکان راحت من از رابوم سرخا من بی انگلیزیه که کوته دار رنگ کردی هبو گوت عرفا و من لدوزانا اویه کدن زیده کربه معنا. عرفایه دسنفه دا شاشمایینه که بچوک چکره بو. لی من جوان دیتی بو که و بقاسی حقار یک تسیره که ترسه یا کردوار چکه تسیرک چینه گیری بو. چونکو ترکان جی مینا کردان وان سالان Urfa Kurd ne de hasibandın bes kesi nizanı bu min dve derse da hatta dor hattı bu min çi hesap kitap kiri bundu ser Kurd bunê ra çi hesap kitap. Di teneffüse da her kesi bi yên kerekên xwe ra dest bi danûstandin û diyalogê kiri bû lê min qelema xwe bu destê xwe û çixîzên bê huzur avêtibûn ser deftera xwe ku çixîz her roya ku ez diçûm fakülteyê nekim lê tim û tim zêde dibûn. Meha nehan ya sala 2008 qediya bû û em nû ketibûn meha dehan. Şên û şekên sinifê gotin em îro li du dersê bi hev re derkevinekî bigerin û her inciyekî tev bixwin vexwin. Bo ez adapteyî sinifê bibim min got ez jî xwe bi wan ve bizerliqînim. Li du dersê piraniya kesên di sinifê da em bi meş ji kampüsa li hêla Nîşantaşê daketin Beşiktaşê û li qefeyekê rûniştin. Ji ber cihêbûna sentaksên zimanan û kulturan bu herhal, espriyên wan dikirin û pê tîq lîq dikeniyan bi min komîk nedihatin lê min zor didaxa ku ez jî bi wan re bikenim. Hîn ez bi xwe da ketime xwe adapteyê wan dikime ku televizyona Tirkiyê ya Qefeyê ji Aqsûtûn Qarakoluya Şemdînlî ya Hakariyê şehîdbûna gelek eskeran ragihand. Lîqelîq, tîqetîq, ken, esprî sekînîn û bi qehr û hêrsekê mezin ser PKK'yê qal û qiseyên pîs dest pê kirin. Ne partîzan bûm ne sempatîzan, bes wan Tirkan çiqas şorên pîs digotin jî, bi dramatîzekirina televizyonê zikê min çiqas bi eskerin hatibûn kuştin dişewitî jî, PKK'yê li ser zimanê min, mîna yê li ser zimanê wan nedibû PKK. PKK û PKK. Hevildana mina intibaqê bi cotek eyê ku bi ti awayî nedibû a, hîn di serê serî da pûç bûbû. Sêyê cotmehê 2008. Vê royê cara dawî bi komeke Tirkan re rûniştim û çûyîna ber bi fakülteyê ber bi wê sinifa dev tije PKK ji wê royê û bişin da li ber min ji berê pir çetintir bû. Gelek caran min deyaq dixa didan ez ji malê derdiketim diçûm fakülteyê, heta ber derî sinifî jî diçûm, dengê meelim jî min dibîst, lê çavê min nedibirî ku ez di sinifê kevim. Ez dikarim li vir bi wê jê bigwerînim jî. Ne çavê min, lê dil û devê min
ندبری کو از هرم صنفه دلو دوی کو ندگوتن PKK لیدگوتن PKK دروین پیشی ینوی کریزی دا کو دهندر من دا بحث مزن بو حوال من مالی یه جسروجی حتی جزیره کرمانش به روشا من نحسن از دشون فاکولتهی لی در دکتم قطع کتابخانه و من جخارا کتابین ادبی دخاندن ده من فاکولته به تمامی ترکانت کو بره حوال من مالی دورا خوشکو براین من دورا جی دیو باوی من پحسیان البته وان مرق تکرن سبب ترکی کو د چاوین وان دا üniversite منا تکنیک üniversite که پر رند بو من اکثری د سر حزنکرنا مکتب خارا تشتک لهف دانی بس من تجار جوان را نکانه بو بگوتا مسئله زمانه و د زمانان دا جی سنتاکس و فرکانسین سیاسینه به سردا لستانبوله هر روی از جمال در دکتم سردستان سانکی کرین خاین توش ترکی دسر چاو گوهن من را دریجی زمانی من دکرن و دخواستن وی دقنجکه کی دا قط بکن وان چاغان هما بیجه هر شب من دخونه دا دید کو از لال دبم و دکوم حالان جبر وان ترسان و کابوسان ده سال 2009 دا من زمان خای خون جد نقطی راکر دا سردل خا و من بحر استانبوله بری خا دا چولا سروجه گودار نیجا اماتن داویا بیراسیان پرخودرس پودکست هر پنجشنبه ده ساعت 5:05 PM دا به بیرک نو بورایه وگاوه بخاطره و